Le lele tua. I taimi uma. Le lele na le tua ua. Fai e ono tātou toi whiloa I le lele fiafi ma tamu fie. I fia lava le loto ma le mawhawhau e. Baba I atu ia I le sang fia mai o le tātou mawhtanga. Ia le ngata I lea ia I le talitonunga. O whamani e ina I tātou I le whasoa mai o le tua. Ia le lana whiong pai. Whaonga ina ai se vai nei e fiafi ma pai aso to le atu. Whai ia le tātou talo. Le tua o whori le teimi e tula I ai e mea whai ngā lue ngā lau whiu. Whaonga ina le tua so whatau wa e tawala mai ai lo whiu ngā. E siri rea te talo molo nganga e whametara loto ai whiu ngalo ma loto le tua. E nā tau lo whafonga le ngata le nei manu. Ia lunga fo yo le le tua. Ia lava le I o le ao ia I le malosi o le nei a whaasara launga le tua ia por kalami le fiafi. Mātou te talo I le tai tolu I ne longa. Ina ia filfilia le tangata I la ufiu. Whamanuia ia te mātou whaatai whaafonga mai. Amen. A whai o loo whamanuia ina oe ia tātou whasoa I pou tōra I atu ia si alama me si ama. Amen. Whaftai. Whaftai pe a whai o loo whamanuia ina ia lau whaafonga. Ia e tusa o le whaasoa me o le whionga ia a le tua. O le pōna pōsa tātou mai tauina ai ma tala noa ma wāwa ai I le ma tā upu lea e skul ma tolu. Lea sa tātou tilo ai I le manu mai whea foi. Whanua. Mai le whanua. Sa ma whai ona tātou moni mawina, le manu mai le whanua, ma whamatalaina, lona winga, ia maturanga umalama. O le whiawhi nei ua, tātou se e atu I le mata upu e sumal whao le tusi o whalinga. O le mata upu e sumal whao le tusi o whalinga, e lore nei mai sina fia le tō telo tangata, o lo iai fe au alofa e tolu e masani ai ia tangata o le kalesia o fe au a Agelu e tolu. Lona winga la, o le tātou whaasoa, o le fiafire nei o le whaasoa e whaatau I fe au a Agelu e tolu. Ai le yo ia le whamatalaina o Agelu ia e tolu mana nā tolu fe au sa tau alangai. E te moaina I foi upu I lunga atu, le whamatalaina e Ioane le waainga na ia, mai tawina o tangata o lo muli ia Keriso. Pe whapea whamatalanga tuspa ia, o I la tau o lo muli I le tamai mamoe. Le mamoe lea le tātou wa ia iei o na fōringa lea, I le whanua lea na sawa na pō mai le whanua. Le manu le sawa le whanua, whamaila le whamatalanga, o le I o le whaalinga po le mai tawa Ioane I Agelu e totolu. Na mua lama o na whamatala Ioane I a tangata ia e muli I le tamai mamoe mai tamatawina pe a whai eiso teimi. O tangata ia whamai le whamatalanga, o tangata na tatao la to ofu I le totolu le tamai mamoe. O tangata la to te muli ma whaia me uma e manao iai ia le tamai mamoe. La tātou le ola wa ai tangata ua le whatuso tangata ia. O tangata ua whaaolaina. O tangata ua tāpenaina masaunia molelangi. A tumanao e whatepa lau mai moi le whiawhi nei. Whapitoa lau mai whiau a Agelu e totolu. Leanga e lua baenga o le mata upu e skulmal wha. Baenga mua leana whai atu o tangata o watapena po tangata o whaolaina. Baenga lo nunua o tangata o loo whai anga iai le ngaruenga. Po tangata ia o loo fifina wa ina ia le tue a tāpuai po le tu lato tea. Lato te fo se whaitau mai le tātou o talabon whamu le whaitau. John's attention turned to an angel calling all people to repent before who? God's judgment.
fall on what? And mercy is no longer available. Lelo tau whamtalatu. Na amata maile mata pe suman whaoro whamatala. Ia wholinga wa ai o tangata whaolaina. O tangata ia whamaile whamtalaina. Ile ngangano no tutongo le tusio whalinga. O tangata ele I whaaleanga ina e whawhile. E whaingoina o taupou. Po tangata ele I filifili la tau te muli ile manufe ai. O tangata ia wa tapelele whamaile man whamtalanga. Na whafua sei ao na sui le wainga e loa atu e ane ma whamai man whamtalanga na tatai ai le mai moanga mai loa atu e ane le Agelu loa o loa wanaga whamai le whamtalanga calling all people to repent e mawhaina tau atua I atu o ma whai loa mai e te au e wholinga mai o whe au ia a Agelu e tōtolu o le Feau o le tu sao I tangata ea e le isala mo te mana ia e manino le whaso le fiafini nei o le alanga Agelu e tōtolu e le o alanga I tangata ia ua whaola ina ma tangata ua tāpena o le alanga Agelu e tōtolu o le alanga whaatatau I tangata e le I salamo e to te le tanto le salmo ko le se amene e te mete wina la fantalanga ole na ta inga le ole ta ia ia yo ale ma faalu le taimi ya to le mata uku e tala no mai ya le ma ia le mea le tupu le popole ai wane ole mea le popole ai wane ne yo o mai le famasino ma ale atua ai le isala mole le tamata ne yo mai le whamsinonga ale tua ai lei salamot tangata o mai whamtalanga o le tenge o mai ai le whamsinonga ua le to iai se alo fatua mercy is no longer available o le tenge e ta ai le whamsinonga ale tua e te fiu e to e ole mo le whamangalonga le to fai o le mafuanga la lena o le whaana tinati o le liliu o Ioane ma tau mai nofe au Agelu ia le anga o le popole Ioane ne I o mai le whaamisino ai le salamo umatatu e whaitau mai la le whai koe onu whaamanone whaita Tau mai tau mai ale le ngangana le ala mai e maua mai e tātou whaso e koe ki tia pōma fola atu I e no nofo I la rangi na fo e wingo tangata no nofo I la rangi tangata te e le atua e te maua la whamtalanga ai ane le mafua anga ma tangata I e la unga I ai le Agelu o tangata te e o le e tala nore Agelu I tangata te e I le atua ai whamai le whamatalanga o le tauloto inga o lea o le langi wai ante ia le tala le whamawau e fola atu I e no nofo I le narolanga whatusa o tangata e te o tangata ia ua whaia lama la tau whiwhiringa e muli le manufe ai te toe maua ina lawa I le alofa tu noa o le tuku ua toe au mai e le atua le Feau I le pole nei se toe tau atu I ante oe o lo o iai le awanoa tātou te fo'i mai ai ate ia mai whamtalanga e fola atu I no nofo le narangi no inga o tangata te e le atua o le Feau na Agelu e tōtoro e leo whasanga sao I tangata mo whaoraina o lela unga I ate oe mauna oe lea e whaveru atai le o mautonu le mafofau le tangata le I mautu le filifilima le alanga I aile le Agelu le pōre nei te waitau mai whamtalanga whamanamot whaitau those who dwell on the earth are the worshippers of the beast
Ila tau yo no fo le la langi o le ata fafatusa pole tala fafatusa fe maya o tangata e tapuai ile manufe ai. The one whose name are not written in the book of life. O ila tau yo wa mautu na wala la tau fifilinga ele mana tu la tau moilea ele tuso leola, but for the very last time e tu e vala au ele atua. Lo wata li ie lo wafine fo imai salamo ole mafu angana ole alanga le Agelu mua e vai tau vai fa mo feita. This indicates that the final message is what? It's not for who? It's not for God's people, but for unbeliever. Afai wa esi le fio le leiba atotoa la tapenanga mololanga e te sao le langi. O le fe awa age no totoa e le te tau ya joy. The three angels' message is not for you. Le anga le fe awa age no totoa o le fe au la patai mo tangata te te. Tangata i ele I mautu le lato fifilinga ele I ofo atu atoa lo lato wola I Agelu. Did you know that is the condition of our church today? You can be in the church. I did it happen na mola. E mafaio na e ai totongo le kalesia o le alama le tapoinga. And at the same time, you can be an unbeliever. E mafaio na ave o matangata le tono. If you are that person, praise God that you are here. Afai fo le te fa fo mai no le a o ola le tangata le fa fitai le tua mo le teknolosi ua e fa alonga I le fe au a ngelo totonu le mo le fe au a ngelo totonu o fe au mo tangata te te fe au ina ia to e fo I mai I Agelu. Afai e mulo fa pe mulo fa le lo tua o le ale to inga bala au te bala au I lo tua o po okay. Hey, Bob, check you. Okay. No. Fapela malabalenga yo inga le Agelu lea. Fai mai matuale o telea. Aisea, inga ye mo mofo mo nunga kaka haka kun momoe. Sale, sau le wa muno fale. Ela monga muhi ela monga mai olea. Le leo tele aisea, it's a warning. E fa penale fe au le Agelu mo il mata upa super far tu so falinga ele o la kiti e matuale o tele lava leanga e to tele tangata e tatau na la mona leanga le fe au le Agelu mo o le fe au o le Salomo ina ia foi tangata I le Salomo leanga tele te me to wina fai pula vale fitu fai mai ia o toa matatau I le tua ma abatu ia te ia le binga leo tele le Agelu ai tau mai le fea fe mai ia o tou matatau I le tua ma abatu ia te ia le binga se pe tau mai whamun mun whaita te whaitau paraki mai whamun mun tasi lua. To fear God means taking Him seriously and acknowledging for who He is. Mana tuan fam talanga le amatanga o le fe au le Agelu mua e mo tangata te te po tangata I le telton. Mo mai. Ma fu amale na le fam talanga le Agelu matatau I le atua aisea o tangata te te le o tangata ya. Ele matatau se tua. Vai mo mai. God's end time people are the ones who fear God. But my family will have to Agelu ya joele mo tapele le langi. Le ma le mo tapele langi wa e matau. Au le tamata la tete. O le ya. Ele matau. Se auxilia tu ya joele mo. Amato e matau le tu. Amen. Afai ke le matau le tu.
O ai esta ngata le tau get fi au pore nei. Le mo le bala au le age ia matau ile tua. O mai man fa talanga. O ta ngata le tua ia so le uma o ta ngata ta tauna mata tau. Mai le man fa talanga. To fear God means to what? Take him seriously. Take him seriously. And acknowledge him for who he is. Olo ia ile fiafine nei. La ngai te iro le tua. Esa. E no matato le tua. But do you really know him? For me le fam talanga le. O ila to matatau le tua. E te tauna take him seriously. To tele tangata iro le tua. Ai le seriously la to relationship le tua. Olono wima, e ia ile tangata mawhaio na alu e lotu, ai le matau. O le wala aula le na, le wala au mai ina ia, matau i le tua. Mai en whamtalanga, whaitau mai whamun mo whaitau. Fearing God, o le matau le tua, whaitau, gino te what? Right relationship with him. O le matau i le tua, e tatau na tangia mai ailea, sotanga, mafutanga, e mawhaia na e lotu. Ai le aise mafutanga makeriso. Mana tua le wingo le, matau le kako wapai ai. Seriously relationship. E makua mo ia lea, le lua mafutanga. O mai whamtalanga, denotes a right relationship with him. And a what? Full surrender to his will. Ele ngata ia ia mafutanga makeriso. Ai ku mane ke mangako ka mo fai aya. Surrender ia keriso. O folinga nga le tangata mata. O le tangata e mata o ile tua. E ia ile mafutanga makeriso. Ai le teipe tasi. E pole ale manga o le mea lai manga o yelu. E mo ale mea manga o ia. Yesu. Are you that person? Famato o veo se tasi ki fa mo mua ke miso mea. Famato o oyo le tangata e makua ma lo si le lua relationship ma ke miso. Le amo fuia e lo ai fo ni mo le tangata mata. E vai le so talanga na ila loifu. Komea. Those who fear God keep his commandments. O ila to e matata o ile tua ea. E tausi ala tula fono po ana polo inga. O e tausi polo inga ale tua. O leisi le fua le ali pole anta lea e ilo aile tangata matau. E whaia uma mea e manao ai ke riso fa mea Yesu a e alofa ia te au ia ea. Pule o ilo loto le ai. Tausi i au polo inga. Lono inga, o le tangata matau i tua e tatau na usitai i polo inga. Whaitau mai whamunmunu, whaitau. Fearing God and giving him glory goes what? Together. O mea i e lua e whatasi le alama mai ele angem matau i tua ma abatu i a te ia le bi inga. E o whatasi mea i ea. Mea i e lua te whaitau mai vaenga nei lalo i fu. While the former, right down, the latter one denotes obedience to God. But my time telling, while the former fear God. Ao fai mai la fam talanga tuspaya, matau le tuo no winga te tauna ia ile mafutanga. Lona lua fa mai la fam talanga, abe ia te ia le vinga e tauna usitai. Emo mai ma fuanga upu ia lua le tawalanga le ane. Matau le tua meaning having a relationship with God, fear God. Whoever from Talanga, give him the glory, babe. Ave ya te ia le viinga lo no winga. O le ave le viinga li e fai lo ilo tausi. Usitai, ile fina malo le tua. O inai lo ai le tangatea. E fa afia ile fina malo o le tua. Remember Talanga, the person who fears God lives a life of what? Glorifying God. E ola i se oranga, e fa afia, e fa
whamalia ina le roto o le atua. E whapewhea mai whamalia le roto le atua. By obedient. E ala i le usi tai. E pei al mele masa le tato matua sa moa fo i e usi tai aia lo walo i ante oi o loa. O lo fia fo i na. Ai ale usi tai lo walo ia. O lo fia faska mai kiki ia. E te whawhia le atua, you need to glorify God by obeying Him. E te whawhia i le finangalo le atua, e ala i lo usi tai i Altea. Te vai tau mai whaman mole. You need to glorify God by keeping His commandment. E whawhia i le tangata le atua, e ala i lo na tausi o ana o lo inga. So God's end-time people in Revelation are characterized by their close relationship with Jesus Christ and by keeping His commandment. E loa tangata le tua ia sole unga I mea I lua I le iaio le mafutanga makemiso ma le tausi I polo inga. Now, does that remind you of anything? Olea. Le whawhine lenga makuli e satani na la whanau mana tua whamtaranga ni tau pasuma le lua ua ita fo le tawako le whanau al whawhine oe a totoe oe a tausi polo inga ma ta ofi le mau e ke sila fia la oe o ie no e le whanau totoe le atua I aso le uma. Having a relationship with Christ ta ofi le mau ia keriso ma tausi I polo inga. Uksi e fio mea nai ua leanga I loa I whana tutoe a whiwhine leanga. Leanga I kai le tawa. E pula mai fitu whai mai. A batu ia te ia le vii. A wawo o mai le tuaso o lana wha masinonga. O le mafuanga leo le leo tele o le Agelu. O le Agelu lea mantua o le whaalinga mele na I loa Ioana. O le Agelu lea o le whauinga lea o le messenger. Ele o le Agelu lea o le leima atoto ai o le messenger o le tangata na te laua ina le Feau. E mawhai o leo whape atu e whaata I le kako mele whai le pōringei. O lo susu mai I le lua mai aso le nei e te whapufonga ai la unga atu le Feau, the messenger. A fe mai le whamtalanga, o le Feau le la ua atu, a ua o mai le whamasinonga. Ma fuamana, o le mili tai o le Agelu ina ia la unga le Feau male leo tele. Ina ia la ngona e tangata umalava. Se vai tau mai la vaianga le whamasinonga le tra no mai e tu stonga mo vai tau. Its purpose is to decide who is in the right relationship with God and who is not. Le whamasinonga la le fe mai le Agelu. Ia matatau o tangata manua lewa. Wa lata mai le whamasinonga le letua. O le tala no le whamasinonga le tau e tātou e loa ai o le whamasinonga sue. E sue ina ia le atua. Po whape I lau savalinga. E sue ia le atua. How is your relationship with Christ? Whape ila le mafutanga. O le mafuanga la lena. O le nau o le Agelu. Le anga iei le whamasinonga leo le aho mai. Mai le whamtalanga. O le whamasinonga le e whaia e lia. Afi o mai Yesu. Take place prior to the second coming. O lono winga. O lea iei le mele tupu le teime nei. E sue ina i le loto ma le mafo whau le tangata. Po whea tonu wai tu iai lona whaatua tuanga. Mai wal whamtalanga. Its purpose is to decide who is in a right relationship with God and who is not. E o ia I loa tonu e lava, po whele aga I lau whaatua tuanga. Po o le atua, po o le manufeai. O le mafuanga na, o le iei o le whamasinonga lea, e loa tonu ai le tangata o le atua. Figi atu po o le
sa patila le famu foi no ma ale tu au te mana e to tang i to ala pa fam talanga le ta ko suma le lua le e fa te tau le fa na to e fini fa mai fam talanga le tu spa ia o ita foi le ta ra ko le fini la ba tu le fa le ta ma e to o la na fa na o e tausi i le sapati o e tausi i le sapati poloinga fa mai le tua ua ita le fafine le tawako le whanau fafine o e tausi poloinga ele o le sapati poloinga e o tumna e te follow me along ya one ele no tatu fasoa o le mele na iloa ile whanau kotoe whatuatua whatalitali le tua e iloa ile poloinga e fia poloinga se fulu. See, the identifying mark of the resident is not keeping one commandment. E mauma ele iloa le whanau whatalitali le tua ilo kausi o le kula fono e tasi pa mai fam talanga ya hopo ya a foi e ke kausia o le iwa e ko ilano le kasi wa me pelo le a mawa ya sala kula fo uma. But you notice what the Bible said e lo le fana fatali tali fa maoni fa tua ale tua ile tausi o polo inga not the Sabbath polo inga autotonu o polo inga e le sapati eu tiro fio to le mo o mele tato asofito e ma fai ana e ki pina mo le asofito ke fa mau ba ya da ala ke ora o le sign le no ai ke ka ko le tua forget about the other night mulilua ngoi te lo koleana ke mga ofu le avale sila no mo loko Paula bela ke mga oia ia holy le aso fitu le aso. But that's not what the Bible said. Fai mai le tusi pa ia e lo le fana totoia le tua i le taofi o polo ima. Polo ima se fu o lo toia i totonu le sabati. A fai la ka ke focus on sabati. No wonder we ko kele ka ka le fa mau ni lo. Ai sia. Aleluia ya sapa. Wa ma ki mo foi ra no. O si ki wa o ya ke ala. Fa mo foi lo ma ale tua. Pe a fai ka ko ke fai mai. O le sabaki le sai le lo ai. But here in the relation, ngai lo le fa no to le tua. I le taofi uma o poloinga. Not just one. 10 se fu se chi va se fai ta mai la fa fai ta The seventh Sabbath is a distinct sign that distinguishes the people of Israel from other people. The Sabbath was an external sign of belonging to the true God and a special relationship between God and His covenant people. Amen. Mai whautala, o le aso fitu sa pati o le atua, nai loa ai tangata Israel e ese mai i tangata o le lalulangi. The Sabbath was what? External sign. O fea lama le mea ka mimilo i whaika waka Israel, e loa ume le lalulangi o tangata o le atua. Aisea, i le sabati. External what? Sign. O le whainoa lea, e loa i le arolangi o i la tongo tangata o le tua. O me kamtalanga. It's an external sign of belonging to the true God. E loa i o i la tongo, e o i le tua moni lava e totasi. Se vai tau me lan whamtalanga, lo Timoteo le loa whai kusumere. Feita. Io
teo. O lo iai le nei whainonga. E iai le whainonga, le an whainonga. Ua sila fia i le li, yona lava tangata. O le mele le sa tupu le whanau totoia le whawhine ina ua. Ita iai le tarako. Wei maua mai. Le nganga iai le whailonga i a te atou, sa atou tausi i polo inga a le tua. Not just the Sabbath. Ele ngā o le aso sapati. Na tausi ua ia i polo inga. E iai le whailonga. E loa ai tangata o le tua le whamtala mai le tuso Timoteo. Whaitau mai la whamunhulu. Whaitau. The fourth commandment, Sabbath. Wai maua mai lale ke mea palai i tatu Sabbath. E kusa i male mele makau ele atua e loa ai le whanau totoia tu fine. O le tausi polo inga umai se kuru. Whamai le whamtalanga. O le sapati le totomu o polo inga i se kuru. Is a what? Is a seal stamp at the center. Le oma totomu o le mua tu la fono ia. E loa ai le whanau whatotua ale tua. E te maua ai le sapati. Wes ma fonga mai lang te le foi atua. Fale mai na le sapati o le whailonga. Ai te tauna ta tala i tua, lau sila malau mai moa. E iei mea te le manao le tua i ei loa e tangata. E lena o le sapati. O polo inga. E iei totonu le sapati, whamai mal whamtalanga. O le sapati la, e pe o le seal stamp lea. E fusi umai le se fu, whaitau mai. Wei lo mai la le tau o Sabat. O le aso Sabat. O le whainonga le ai ese mai lava. E lo ai le. Ai so. O ti jau no le whakata ringo le tata. E lo ai le tangata o sitai. E lo le tangata o sitai. I le tausi o le sapati. A le whailonga la mai le tua. E o ngā tasi le sapati ma le tulafono. O le tulafono. O lo tolotoi e to tonu le aso sapati. O le sapati la. O le fusi a toai. Ai le mwhaila kako whapea mai ngā o le sapati le whailonga a le tua aisea. Le mo whaia. E mwhaia mai ola le oranga o le narangi. Ai. Whapelpele anō Sabat. Ai a whaika ako ke kausi umai polo i ngā letu. Au fia hai ma le Sabat. O nei loa leo leo. O le whailonga a le tua. Am talanga e skelu lea ngā mai tātou whasoa nisi po whaipai. O te tuina atu lou. Anganga i to tonu ia te o tau e ale me tupu. Tau te samabali ai i a utu la fono. Tau te ana fo i a ufa amasinonga. Ma o to whaia. O le alma whaanga me whaia no tātou tausi polo inga. O le ananga. Na paula wale me whaia no tātou tausia polo inga. A toa ma le sapati. Le whailonga a le tua. Pea ua ia te i tātou le ananga. Pamtalanga tu se fesu mo muasu maltoru se feita. O ai le whaia ngā ruenga le whamau whailonga tanga. Anganga pa ia. Le whakua umanga mo le mau eskelu e mawhaina tātou tausi polo inga a le tua a toa moro na aso sapati i le iai o le anganga o le tua. Ai te hoa mai le whenga Feau, pa mai le mo le mau o le tusi o e peso, o le anganga lea o le tua, lea e mawhaina e kausi ai le sapati. O le anganga lea na kia. Whamau whainga kako. O le maluenga lea nganga paia le tua e whamau whailonga ina i le tangata. Not only to keep the Sabbath, but the whole 10.
E le ngaka e mawhainga e kausi ai i le sapati. A o isi tu la whako iwa. E wetau mera whamtalanga le whamana whaita. The seventh day of the week, Sabbath, is the seal of God showing that we keep His commandment. O le aso fitu po le sapati o le atua, le aso fitu o le vai aso. A au ina tausi e tangata, e whainoa atu iaino lato, usi ta ia o le atua, malana whato numa ia tausi iana o lo inga. Se vai tau me malis whaina. The first day of the week, Sunday, is the mark of the feast, showing that we are loyal to Him. A o le tausi e ina la o le unua i aso. O mai whamtalanga. O le whamau whailonga lea ale manwhi ai. Manino a. Sapati, whamau whailonga i loa ailo tātou usi ta i o le tua. Ulua i aso, o lo tātou loi o lea ilea. I le manwhi ai. Rono winga la. O lau whamtalanga. O tangata uma i e tapua i lua i aso. O lau ia i la tō manwhi ai. Le ai. O le mafuanga le na, o le alanga le angelu ma le leo tele, i le ia foi e se mai, manu e le ino o le tenu le whaasinonga ake iso. Awa o le tenu ia fio ma ia Yesu, e le isalamo le tangata lea, e le isi teime me whai le toia, toi salamo ma iai, pe toia, pe toi li liu ma iai. Se vai tau mai la whamana mo, whaita. When the observers of Sunday make mandatory, each person must decide whether to sacrifice on the glory of God, Sabbath, or the authority of the devil, Sunday. O a whea lai tupu e lea mea. Lea o le teime whatau mui nei me lea tato wabai e na po. O lea. One world religion. E ola le teime e mautu ai e taranoanga taitai o e kalesia prete sano umala. Ona whamautuina lo leo le aso tāpua i e tasi. Whamai wale whamtalanga, o le teimi le nā, o le a whamarosia tangata e tāpua i le aso tāpua i e tasi. Mataha o le teimi leo whia e te tua. Pete, filifili e tausi le aso sāpati, e lo ai, lo tātou whatua tua ino le tua fofoa. Pe tātou te tausi, le urua i aso, e roa ai le whailonga le manwhi ai i le rua nai. O wa mea e rua, o le aso e ai tangata o le tua, ma tangata o le manwhi ai. Tau tiri fia la oi, o le isi lea whasi se maalosi a na tau atu e le ti apolo. I isi tangata ma whaasolo ma isi tangata watu ma whaiwhi au ma le to tele. Tau tiri fia le whasi se lea. E ala o na tau si le sa, le aso sa, o le aso nā. Toi tu wa Yesu. To tele tātou e tapua i le urua i aso, e la tau te omai le maule e whaamauni ai, e ale nga tau si le urua i aso o le aso nā, toi tu wa Yesu. Ai te le maua i le tusipa i atoa, se whaamauni anga o le nā mau. E le o tala noa mai le tusipa i a mea e tau si le urua i aso, ono le aso na toi tu mai a Yesu. Ke le maua ai. Ai tu tsifia. E alo no mo le tala faso pito laula. E te mau ai ka fai te tano i pui le hako mai me su e a kili fai tau atili. Whamtalanga lea, whamai o le. O le taimi lea i le tasivalu i vetolo. Nā nuatu ai a taitai o e kalesia Brexano. Ua tamu fai e fai le whinaunga ma le kalesia katoliko. E mafua mai i le tausia e le au Brexano le ua i aso. Malato fai moina o le sapati. Lea le fai le whinaunga, po fea le sapati moni. A tali le e kalesia katoliko le tali le nei faita. The Catholic Church over 1,000 years before the existence of Christ by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. E anuatu le taitainga o e kalesia Brexano. Le ta kwa ile ua i aso. E fai le whinaunga ma le kalesia katoliko. A fa mai le tali e le kalesia katoliko. Ua ova ma le afe tausama. A o le i wha mau mai lea.
Puretisano, Matua Puretisano, o Ekalesia na te inga ale Katoliko, mau ese mayai, Puretisano. Pamai kong talanga le tali ale Ekalesia Katoliko, o oba maleape tau sama, kaluonga, o nga whaia ele Ekalesia me le kalunga sui, a o le I whanau mai le Puretisano. Pamai kong talanga, o langa misiona lea, to change the day from Saturday to Sunday. Na sui ele aso tapuai, mai le sapati aso fitu le mai aso, ile aso sa. E mai whamtalanga le Katoliko. Whakao mai ngeia oko, o ova ma le awhi kausanga kalma, mako sana. Ma te kisira fia le mele tupui, o leanga o ese mai lava a Puretisano, ma au maile aso sa ale Katoliko. Tataka ilesi mai moamal nei. Most of them in Feau and Feau follow with 10 except Feau from the moon. It is well to remind the person Baptist, Baptist, and all other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Angata maina. Ele o se tala fa tala po se tala no fo afatu. Lo yele reference no me Feau e Feau e famei from tala. E tatau na no uma lo tu ia Ekalesia ia a Puretisano. Baptizo me baptisi ila to uma tapua ile uno yaso pemeli vamtalanga le Ekalesia Katoliko e tatau mo wilolele e makwa mule tusipaia e kele mau se tusipaia se fa matalanga ya tausia ile asusa e kele moa vamtalanga le Ekalesia Katoliko se fa tau mai vai na soe. Sunday is an institution of the Roman Catholic Church. And those who observe the day observe a commandment of the Catholic Church. Afa fai confia from talanga lea. Pamai from talanga. O ko uma ye tausi le unua yaso. O lea ko ke muli le tulafono ale Katoliko. Ele o mau e ko le kuspaia. A mea fai mai Yesu e sui le aso tatuai. O lea muli tai lo tu Puretisano malama. Ile taina ale Katoliko. Ale famel Katoliko le aisole. Ele mau como kuspaio meana. O meana matou. Le si tanga le se tato feito fatasi feita. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Sunday Adventist is right in the service Saturday with the Jew. It is not strange that those who make the Bible their only teacher should be consistently following this pattern, the tradition of the Catholic Church. Aí le fasili mai ele. Ekalesia Katoliko. A fai ko ke fai mai isi Ekalesia tapua i lo yaso o le tusipa ia na le paule ala o koka ia. O famelo me famtalanga that the Seventh-day Adventist is right. O lo no winga o le sao ma fa maoni le Ekalesia so fitu fatasi matangata yutaya ai se a. Pa mai famtalanga that those who make the Bible their only teacher. O ila ko ye fa la ina kuspaia wa na o se kaiala e ta tauna malama o le muli I tradition ale Ekalesia Katoliko fa mangingo mai ale Katoliko o la ko e ona le o la to e ona le o ya so sita muli le o tangata le fe mai o le priest also a scholar ma na ye yo le tusi le tangata the faith of millions, my eyes so tell me if I tell you if I tell my love I'm going to tell But this Saturday, not Sunday, instead of finding the Bible, isn't it curious that non-Catholics who practice their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? Pangatau may lang menino yun famtalang ale Ekalesia Katoliko famay famtalang but since Saturday not Sunday o le ka o le kuspaia o le aso fitu aso tona ia aso fitu ai le o le no ia so le femeia le femeia kuspaia non-Catholic Ekalesia o tapua i lo ia so ele Katoliko tapua i lo ia so mea who profess to take their religion direct from the Bible. O le o tau o ma fua na tausi e o ia so o le aso tapua le o le mai le to sipaia. The member from Talanga le Katoliko and not from the church observe Sunday instead of Saturday. Let's see how.
Langa langu wa tu spaya. Ele loa. Ese tu spaya se aso u yaso. But we bang so yes. Yes, of course. It is contradiction. But this change was made about 15th century. For many from Talanga, iyo efete nai. Awe suwinga lea, o le aso tapua I mai le sapati le ulo yaso, po le aso fitu le aso momua. For mei nga whaia ilea, se furu lima sinkuli tuana yatu. A o le I whana wai le protisana. For many from Talanga, at that time, the custom was what? Universally observed. O nga muli ya leo isi ekalesia o le lalorangi. Ile mea na whaia ele ekalesia Catholic Roma. Whauman whale whaita o takata le whaita. They have continued the custom upon the authority of the Catholic Church and not upon the explicit text of the Bible. Pangata mo ina? For many from Talanga le takata le po le priest le po le skola le. O lea lama lai o mai le temile nei. E whaanga o pēta tangata na tausi le ua yaso. Oleaso tapuai upon the authority of the Catholic Church. Olea ko ke kausi le loiaso ilalo le pule anga ale katoliko. Ai le ose tusi paia. I respect your religion. O te whaalolongia la tapu inga ma le filfilinga we filfili ai. And at the same time I want to reveal to you the truth. O te mana tau ia te oe le upumoni man whaamaoni e le tu. Leo makwaka kingo mai lava le kalesia katoliko. O leo rua I aso. O le aso alato. E leo se aso mai se tu spia. Se fai tau laenga mumuri le ia whamanmoni. The observance from which the non-Catholic sects were appropriated the boy running away from home, but still carrying in his pocket a picture of his brother or a log of leather. The observance remain. O le tausi pe alama lai tangata o le ua yaso o lo rato waso tapuai. O le whamanatuina lea o le Mother Church. Le uruai e ka le sia sayai le alama la tautea. Tausi e inga. Tau te silafia. O lo tausi o le ua yaso e te leo ana inga le tua. You honor the Mother Church. Le tau mai lawa I. From which the what? Non-Catholic sect. O ilema, o ese maiano tu, o retisana. O mei mai whamdalanga. E peia o se kamai tiki. Lawa sola ese po wanusi. Ai aluma avele a koloma. Lunitina. E manatua ai pea. Le fase sele ale ti apolo. Ua susuia ato aiele aso tapuai mai le sapati le umua yaso. Ngama kua fasi sehi mai le lana. E mwhaia nga whaate se ata whaimofia melea. O se o ngali I mo te. La wala me fini whai son tolu. Ai alu ata malo ma avele la ata o lewa na pue. Alu ma. Alu whai po mo le fini. Alu ma hamaka. Ua kama. Se ilu. Alama fia fingi. O le mea ale whakatala me I. E tapuai le urua yaso. Ma le manatu wa whai mai ai le tuspaia. A o le taita inga lato te ana inga le aso o le katoliko. O le whasasere nā le ti ako. E se a fia se tau atu ia te wai. Au te manao ina ia e fo ilo wa inga ua whaamanu ia inga oi. Ma fuanga le te mau le Agelu o lua. Fai mo fia I o na whea kwemai. Ua Babelonia. O ese mai, to e foi mai e tapuai ma bibi le tua fofo aisea. Le angai pau Babelonia o le fafine ua ia fase se I tangata. Ma fuanga le na o le wala au mai o le angai. Foi mai. Foi mai e tapuai le tua fofo. Matau le tua ma batu ia te ia le inga o lo nuinga ia le whaano ia le tua ma whae loi lo tausi I ana polo inga.
ele fefia le ti apolo ile fe au le fia fe le ele malolo fo ile musu atu ya te oi ele manao le tua e fa se ina oi ono ni mafofonga fa le tata alang ina le bi inga ile fia fe le o te fia wala uia oi na oi ia e mafofo to ala ile fe au le pole nei ma le tau alanga le angel ina ia e matau i le tua ma whaafo i le vi inga ia te ia te mana e whaafanoa so teimi e ngalu e aile ngana pa i o le tua ina ia whainoa atu upu manino i a te oi whaafo man pesi
tua. E pele ia te oele me sa. Iai matua maamata mai ai sa paninga. Au te fia tau atu ia te oele mafuanga o le alanga o le Agelu mua i le tusi o whali. O le tawalanga ila ia toi fo'i mai le tangata ua mamao e se atu ma le atua. O le malaau, o le toi fo'i mai le salamo manu o lo iai le amanoa. O le fe'au a le Agelu mua o le fe'au mo oe mau ina ia tāpena ai o tātou tangata. Mai le mau lo fo'i le li o le larolangi e tamu fai e pasa la mei na upilipilinga. Au te fia tau atu ia te oe le fe'au o le whau e moe. E alofa le atua ia te oe. O le mafuanga le na, o le na ine le atua. Au o whai noa mai le fe'au o le pole ne. Sila fia le atua e iai le tangata o le tātou mafutanga le nei e tatau na tāpena i le pole nei. E tatau na tuina atu le ola mo le tua a o iai le mafuanga lea o te fia whai ai se wala au whakitoa lava i le fia whine nei. Pea whai e mana tua ua mamau ese lau sawalinga ma le tua o le avanoa le nei mo oe la moe. E te tūrai mai ai ma whapia ipo i roto le tua o te fia au auna i a te oe. Le tua, o te alofa i lo te maa, o te alofa i lo tina, o te alofa i lo uso, o te alofa i lo tapo inga. Ai sili atu mona o mataku i a te oe. A whai o lea lau whiwhilinga i le awhiawhi nei. O te wala uio i e tūra i whaatasi mahu le awhiawhi nei. Ta tala i atu o tātou roto i le tua, ma whapea atu le tua. A o le io mai le whamasino. A o le io mai le oti a te au le tua. Ta pena au i le pole ne. Whawhitai. Foi mai le ainga. Foi mai e tamuai i le atua. O lo whatali le tua mo oe. Tui pea le whaikotoa o le loto. A o whaia ai le whinanga a le ti apolo i le loto le tangata le tua o te tatalo ia marue pea loma. Se i o ina tuina atu atu toa ia te oe le tangata. Mai le ai mo le foi mai le atua manu o lo iai le apana whawhitai mo lau i whilinga o whai e le awhiawhi nei whawhitai le tua matou whaalomoina lo si whonga i le awhiawhi nei. Matou langonaina lo whina ngalo alofa e ala i le whiau le pole nei. Wa ele nā tia lama se mea au e whailoa mai. Ina ia aua nei o matou wola pea i le tau whaasesea le ti ampolo. Lele tua te tatalo mo wala au le ulava suafa pa ia mo i lato uma o filifili le pole nei le tua o lo mata mai le ti apolo ia te lato o le amatuanga lue la foi i le me ngata ilo na malosi ina ia aua nei whaia le filfilinga ia te oe ai le tua e malosi la fio e lo mana e sili lava le Matou te wala au lo mana le tua
au e te tuau no ina i lātou nei. Tuli no ina i lātou no lava nganga le tua, whaailoa ma whaamatala upu, ma toi whaamanatu iai. Le langi ma le ola e whaavau, ua tāpena ina mo i mātou. Whaaftai tele le tua mo le whilwhilinga o whaia le nepo. E tuma watu le vi inga man whaane tanga i ate oi. O le mātou le ate talo, ma le mātou o le. E ala atu le suapo Yesu Keriso le li ima lo mātou whao. Amen. Amen.